de semambe mamunyina ajo Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so amamu nsemo yensa kenne numre yesi ho adwade de besomo Kasiebo di na dafrapo ye mantam no emu Achem abo bebia yetie ayakua Frakuma Studios kua Frakuma Batampani studio na yetia ye ba betwe ne srani abasa ede amawo Ghana adeshemambe ne enumre nsem yade ba no yaboaboa no firi kwadwo apel Kasiebo dem Dia wo betie bi ene se nyame ya domo a 2023 mpanifo se to ebeye adwuma CPP amanyoko no so ababonte a che nneoma wodro a abato komisan ko no empe Sanso na sanfufuro mu a wo bete se wowura bi adi tu dwa se NDC fo de dede wo moyo 2024 amagani amagashie behu amaga hoho na nansa yo soma tamale not abato ampeso asumna hyebedwani nso aka ne se Womo makoto be yiwo se NDC akandifo no woma bene pa ene ekwa bia kwa ya doya amaposifo ewachem dan yedemu nsemo ba Owura Kingsley Ahenkan Hayford ade atoja se IMF sikana Ghana ade ani atoso no akwatse de oba bedi bronya na wayo ntotoye ade babedi Ghana de shemamba nsem na Africa ho na yesi adwa ene enumre yede ba besomo betimi akira wadwen 0594 841044 841044 YouTube ni Facebook yedem Fili Gadochi na wo de wadwen trafo he bekenkan de ama ma enumre me yemfa da no Emma Jubilee Hospital afi B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel Ochiman Development Association boaso yase no osika famu ene Ahenkan Marketing Department wonso discuss to yati bamtisa akodo osua nante boaso yase ne osika famu enwumre yi information centers babro aduonu mu kwaduosia wobono mantemu be fa ne live be dwagum epoe mantemu ene asante mantemu bro aduonu mu kwaduosia womo fa kase ato apete na sanso na Facebook ni YouTube no se de afia kan no na de adwenche no aguo no mo kama Ahenkan fo ye me kwaku enin kusi buadumene afia ampofowa afei ensam ne de mo vimu dwetem na yatesem se Deputy Energy Minister Swafo be de kira hwe eye namoden samso eye onimonyamfo Andrew Ejapa Mesa wode atu dwaya wo kirem se wakache Ghana fo nyina tonton sansan ne kura no konkonkonkonkonkonko wakache Ghana de hye nyina se nyame ya domo a eye nyame ya dom ne esi afefufuro mu akato na bro na yesi afefufuro mti 2023 bosumi etoso mienu February eye ade September oil refinery to ye be chase adi djuma gidigidigidi ene ye be ye nnuama papa yensankyane emianyafu wo ewo Ghana ha sei what de kasa so wo ba mane echem so tema oil refinery na kasa nya se bia eni djuma so bi di ewo Ghana ha sei eye djuma pa ye kasa sese ekura no eye djuma na emom sa ye keka nnuama bomu na ennuama mu adededa ho na sa machine no afrafra mu akeka bomu graw na yenya fango wo mu ayuso wa Ghana hanom na yenya enya saade no nanso eye adwuma ya hwe ni musa nyame yadoma hwiebe February 2023 ebekwaso na aye adwuma na afa ye hunu se fango ehu dwumadie do ye dibu wa Ghana na fu wa to bebrebe ya kofa sika twitwiridie to dollars ne hwan pounds ene hwan euro bebrebe ni atwe akokwasi bro ni hwenti akro makwakope fu wa ba ne nyina tintonta nyame yadoma 2023 ye hu ne sabiem woto ne nsam so wo ba mane echem se sesi ye ka sei ene enkunyasie guso ekwaso gidigidi enuoma koso papa enanu adakura wonom ene his excellency na nado dan kwa kufodo kodi ahyiam ewo na tena ye kasiem na wo mkwa ye ne nyina ye anobaba ye fa eye to ne ho mechatama oil refinery ho enunti wo mato adwuna ba bia dwontoto na du sese no edu bu mu pa ekwa nanim wawa enunti eno no so ejina simpie ene apaso de to Ghana fo nyina da anim se eye to no enche bia ebeye adwuma ama aboa ye papa wo bo ne nsemu nkyeremu o ene wo ba mane nkyeremu se sese so no enche bia Ghana yansa eba beka eyefu ofoforo kura de nkasuo afri Arab Emirate mekire
Dubai hɔ no so na aba enche no so baba be pie mu Ghana say ya eno so no kyese enioma be dada fam afu obo no krampo no wan hwe be tia ba fam krat se ne yehunu ye de yehunu nansan ye so emu ye no ebe ba fam keja ama obi anya fu aboafu mu ato enti o se de afu wo ne ho senka ye de nyame nya dom na kotwen ye du January February pemua ene 2023 the attaju for wa Ghana for better de. Our refinery has not been brought back on stream. Yes, there are some private sector refineries, Platon and Akwaba, that are operating in terms of small scale. But Tor is the one that can produce or refine the volumes that would meet about 40-50% of our demand. And that is being worked on. Hopefully, very soon we'll hear what the outcome of the conversations that have been going on. For Tor to come back on stream, the expectation of management at the last meeting that we held at the office of His Excellency the President was that by end February, they expect that they would start refining products at Tor. That said, the expectation of management, as they communicated at a meeting, I believe it was last week or so. And so there's been some conversation that has been ongoing, saying that there's been issues here and there, but they're looking to fine-tune and sign so that by end February, Tor will come back. Nipa woti nkan ayaswafo abedi akira wo hye energy so nyina moden sam so fam go sansam nya papa wonim hu sankaye nti na wote se wo kamu ensam kyekire mu no onimonyamfo Andrew Ejapa Mesa ekuo bia ntotoye anaso man bia ntotoye bekoya ya ne ejina kandifo so ezanse ebeya enimu nipa no doso pa na adwuma mpo sempo adwumafo ne maakoma num abekom no na pani wo ho adentia esanse bibia ne besi pani no so etewachi bia ba pani no ana boaboa wo ma no na ma tutu ne ma ahwe aso no empo enwa mo ye we krampo no wom kra wakandifo a ebredu na omkope babi aye wo a wom soma wom kohwe wom ni na ho no mo enu ntia kyesa kandifo enwo hia pa we nam so amasa making National Democratic Congress NDC amonyekwa wo ma hyanso de eye chinie eza NDC former pano womunum so kura utomum guna ezuru edidu omomogem woma chance de no monchi a eno no na nanu ya meme de twam yeyi ena womuni na bodwa data e wa Accra Sports Stadium ekoto abayi akandifo a NDC amonyeko no ede wom bekọ akon e wa fimpinu ene adunu nan na abre wom to aba nwie ye omuyi akandifo no enam so ma wonsem aba be pinso manfo bebre na woma ebo woma baso woma emo makwaba mo makwaba woma di ntwonso a woma nia use tama eno nso ehonsem se pinsu we nam so amamra hye bedwani mo manfo a ewo tamale not abeto mpeso aso onumnyafo Al-Hassan Suhuyini enso aba bekasa echese nyamianum ni kuro ni akandifo a NDC amanyoko no esi ahene ni atu ahene fokoto wom so abayi wom se executives no woma benpa na woma yade papa uhwe dwomteni pani chairman esedu nkatia mosquito na uhwe owura yamin ene woma ekeka ho a chese abemfo no woma nim adwuma ne tie adwuma na se a woma ye amanwa chete ase pa ene si ahene na tu ahene no ato wom so aba ayi wom no we nam so ama owura so yini chese we nam so nti NPP amonyoko no wom nyina ye pa wom nyina yire papa person se oba wom ban ti se jata na enye okun na emom eyenim die ene totoe na adwuma pa ene de wom betumi aye ena mo de betudwa ama manfo no ato om so aba na se de be ya afipinu ni adwonu nan NDC amanyoko no ebedi nkunim. The focus of everyone in the NDC today is and should be about how to rescue this country and build the Ghana that we all deserve and the Ghana that we all want. That should be paramount and that should be dear to every member of the National Democratic Congress, because a lot of people are counting on the NDC to provide the alternative to the mess that we currently find ourselves as a result of the cluelessness and sometimes plain dishonesty of this government. And that should serve as a uniting force for us to overlook whatever mistakes we may commit against each other ahead. And that is why I believe that at the end of the day, they chose the people that emerge. And that is the consolation that I want those who lost to have, that the delegates did not say
that they are not good materials. The delegates did not say that they are not the best, but the delegates thought that for the task that is ahead of the NDC as far as the 2024 general elections is concerned, the best pair of hands to handle and lead the party at this stage are these people. I feel with that consolation, we will be able to build the united front that is needed for the campaign ahead. The NPP has failed. They have disappointed even those of us who thought they will fail. We did not think that they will fail abysmally as they have done. Onumunyafo Suhini esa to aso ka biem se abato okoso nano memeda wom koyi akandifo no akwate de Ghana fo de banche abongum pa wo matwa ufo ma na tonkwam esan se onumunyafo Suhini se Ghana fo su frɛ eyi NPP aban no se omfra bemu na ebrenso na wo nto aba na NDC amonyoko no a owura John Dramani Mohammed di wo manim emra medi akonya no na ontoto nyama sa mampani we nam so amowura Suhini so say we nam so ntino abana wom kokoto ye ne akandifo mu yi wom no ebeboa Ghana fo no amatumi a wom pama NDC amonyoko no atumi ayefo na ye ntem so ama wom enu ntose Ghana fo nko makomanto wom ye mpa sansa hunyehia ekoso no obia ni tua sedo senyedo obia ni tua na ebre no so ne na to santene wan logologo la koto aba ehonomo eno be onsasinia wieye ene be hu machu osan to nsem so aka biem se enam sa yeso omanfo ni na nyagidie mapa e wokane mampani owura John Dramani Mahama mu esu fra nso no mra na eyeden anso no ne bedi NDC amanyoko nanim na wo mo akoko 2024. The people of Ghana are hoping that the NDC will present an alternative that is convincing and attractive. His Excellency John Dramani Mahama is our presumptive flag bearer. It is written on the wall. And if you are politically savvy and you engage the NDC grassroots, you know that he is the one that the NDC should present as the flag bearer moving into the 2024 general elections. Not just because of his personality, but also because of the track record. And when you compare his track record, especially of development, of infrastructure, of investing in the right areas of our economy to spur growth, to what we are currently witnessing, it is clear that he had a better vision. No matter the problems with that vision, he had a better vision which will be fine-tuned because he has had the benefit of sitting back and looking inside and seeing what could have been done better when he was president. And that, for me, has to be the fulcrum that the executives that have been elected will build around to prosecute a campaign that will be attractive to the ordinary Ghanaian to give their mandate to the NDC. So I congratulate the winners. Eni amuti ye yemna shebedwani member of parliament ma omanfo Watermali North abeto ampeso aso onumnyafo Alhassan Saibu Suhini Yankwa yanim ewo enumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emu na se ne papa NDC ni kasewie ye pe eni anam so emakane national nasara coordinator dema NPP amanyoko no owura Kameldin wono so dia tu dwaya wo gba mane e kirem se kwapiem NDC amanyoko no mu a ato wom ne mfato ho eni wom ehwe NDC fua empanifo ma yi wom nanse nano memende ya no om de o ma compare NPP fo so kandifo me kire MPP fo so general secretary eni wom post fo no wamo ya comparison no na NDC fo no omusi da shirem twe asede enunu wamo sere adan a wamo so wamo NDC fo no kura tactical team ana eye NPP fo no dia wamo team na tonsuom no so hwe who say man no day Monday papa owura Kameldin ese ya pemema no omo NPP amajoko nim na asiedu nketia ani fifi no ani yami ne sami jamfie na waye dondo ayufro dondo waware yi wamo number ben ahia no wamo bo number ben pa na NDC mpanifo gbanti wamo sese wamo sere twetwetwe se obanya sie do nketia di womanim to omawie no se ani pipi amanyoko ne so no mpanifo wamo da party na no bomu kradwen ya yede to abawi nie enya adwen ade kasa tente de sampanifo aka ni pempen wo se ni pense ento kwampo entobi enunti no womunya dede ne ntoato si dede hu kenken kwa en womu kyerɛkyerɛ Ghana ha ena yesese de yese do nkatie de anim ayensuro sami jamfi nso gina hɔ no mu ayensuro yami gina hɔ ayensuro fifi kote gina hɔ ayensuro waso wo odi nyina ye bogos atonsuom se pan no atonsuom no
wase NPP amanyokuo no wo mu gyina wo na so ye papa eba ne se yamfa adwene buku mu adwene fie nyansa ento nneoma so ntoto nsania ni nkeka nneoma mbom yi bi mfrim na abatoɔ yɛnkɔ so na femfa nkunimdeɛ bra wo mo yade papa omotwam hwim eche NDC amanyoko no enti NDC fonde antoato atenten kasa tenten wo mo ekasa wo to ne nsam so wo ba ma ne eche nse ewom aye nokre sa ukopiam ewo NPP amanyoko ni mu a national executives no wo manim yedi na ewiase so mpanifo akato se suro nipa dindin wonu na nya wo bedo befew ma wankasa wo behu se you nyame yodo enu nti senya omo executives ni anim yedindin nti no NDC for so do obi ahu asiedun ketie ni mu a obesere wansra behu se ebe ebesu kasa ni omo nim kasa pa enti se no omo ya hyehye ne nam krakra ni nti no ena so ma hwe NPP fo animu din no omo de kasa ade no omo nti omani esanse kasa bebrebe no enya hwe eya dwene ena wi ni aba ena no ada fimpinu ni aduonu abato ye kwa so ma ehu ana ena no 2016 krampo na anko anfam NPP fo no pink sheet pie kura na wonte pink sheet da eya NPP fo na de said ni nyina ba ye. You and I were not there. And some pay one some poor royalty was Supreme Court ni na ye MPP for kire se omo no eba ne se amamuo ene abato ho sunsuan so ye mbu ho akonta wo mo de adwen na be kire onya kasa ene wo mo de be kire. I've always maintained that there's so much wisdom in calmness. There's this man who wrote a book entitled the book Ego is the Enemy, Ryan Holiday. To run effectively a political party, you put egos aside. For me, those analysts say this person is a vociferous person, he's a strong person, he's this, he's that. It all boils down to your strategy on the ground. Even the NDC, they claim their stronghold is in the Zongos, is in the minority areas and whatever. Today, the MPP is beating them to it in those areas. We decided to be proactive than them. In 2009, when we went to trade fair to amend our constitution, that was when we saw the need to inculcate the Zongo organization in our constitution and called it Nasara Wink. But these are people who felt that their comfort zone was the Zongos. And by 2016, look at the harm. I was a Nasara coordinator. Look at what we did to them. So it's not noise. It's about strategy. It's about what you do. So those who are making the comparison, Asidun Ketia is a warlord, is a strong man. It doesn't matter. If you are going to drown when you are swimming, the water that becomes so jittery, so hazy doesn't drown you. It is the calm waters that drowns you. From 1993 till date. And look at the trajectory, how votes have actually been done or conducted in this kind of general elections. And the growth of the MPP vis-a-vis the growth of the NDC. You realize that the NDC is nosediving completely. No cry, about what no cry, and so I did in Cassa a foul party more dinner. A foul dear more din papa pensuo. No, I able to as a chimbiamu. Wakazu you aqua, Udunia, Ubeti when you know, and so famiko, no what the walk. Nipa Wutin in Kenya can national Nasara coordinator. Edema NPP amanyo kono owura Kamel din na owura Kamel sanso to asubiem ya we de waka che Ghana fo se asumdwa ye kuremu no muma anya ye fe eno asoma ye mpi since say be ye pinche ni empe we be hu an say aban na hwe gudabi abantu guo de anya de papa o say democracy kabima mika bia mamu a ye kuremu afiti 1992 abesi sabre no emu ya papa ebeboa yen papa no ntino wasra papa say yenka enye hu bom na 1957 yenya independence ni ye de ye ho na kabima mika bi nso ebesintim ye be hyase no wasi osra papa yenya yenka mbom bua na enkoyie na emwayen woto ne nsem so no wo ba ma de che so wokwa amafoforo so a sesi atotototo aman bebregu ene amammo bebre no na enkoyie agye nsrepe enkase ewo aman ma hodoro bi so Africa titrumpo na so ba Ghana hanom aye kura ya somdwem enu ntia hwe ne yankuram Ghana ha se wo ba NDC fo kasa MPP fo kasa ekwadonkom kasa CPP gum wo mu nyina kasa o se enu mo mu ye
since ba ko beka se me nkwa na pese me ka se no de aba ne sa enwa kra what one nsem so no wo ba mane achem se afiti 1992 aye tintim amamra no aboya na wo hwemu nso a wo hye emu na hye abakwasemu a ene pipia manyokuo no ene amanyoku a kabi ma menka bia ma mo te ase no mu kura mu ye ene o ma twe amanyoku aka ne mu papa ene eba ne democracy de ye yaji abosu ko ba wo maji aboso ene pipi wo mo te democracy ase papa enu nti wo mo ka ni pem a che Ghana for se tobe na boot for boot ena adisi e betwa ede ben ni ayampia ne nsempe wansemporo ya NDC for Kenya do se mumbrosko tontu baby na yenhwe se abatuo bia no ebekoso na awie papa na awie se asomdue beba wo kirechirem de entia sesei NDC ni MPP wamuntamu ye na enioma kwaso na abatuo bia mu no so no Ghana ye fa ye ho edie asomdue mu. We have adopted for ourselves multi-party democracy, and as embedded in our constitution from 1992 till date, we have seen parties organizing themselves properly, accepted by the Electoral Commission, going through the laws of the Political Parties Act, organizing themselves and presenting themselves for public elections. We should be celebrating as a people for how far we have come with our multi-party democracy. Some countries have actually not had the opportunity seeing their democracy growing to this level that we have had as a country. The MPP had our conference, same venue, a week ago or so. The NDC have also had theirs. It's only fair that we say that, look, we are all good at what we do, and we all have our strategies. The MPP will remain a pace setter in our democracy. Nipa wutini kai ayakane national Nasara coordinator Edema New Patriotic Party NPP Amanyoko Nora Kamel Dean Abato Commission ewo maimu na no n'adwuma ne so abato bia bekoso bia efo maimu no ene begina finfie sanse wo mu dibra no wo mu dwumadie no wo mo ntai Amanyoko bia ati wo mo yakwantenkro wo mu dwumadie no nanso omanfo bi ehunu se Abato Commission se empempi abato bi koso nese wo mu bua tani wie pese otawe ati atentene wakoya ma obi we nam so ama acting general secretary Emma Convention People's Party CPP Amanyoko no Owura James kwabena bomfe ya dodo na afa ne general Kabila hede atuja se saa de na wo mo ye saa manyosam mo di wura Abato Commission dwumadie mu ene ne dwumadie odi no manfo bi gina che tobo kopa so ekasa ma yi Abato Commission womo yama nyosem womo tie party bi achi no Owura Kabila se airtime na okacha manyoni bia se onyai ne ekoya womu nyai na nya de atwa ye kra osititu National Democratic Congress NDC Amanyoko no abri bia bato bi bekoso ya ase womu bedifo no na womu bo womu subo se an womu tie party bi achi party bi sheshe womu ase osi dabi san penfo ka sembi se ekwan ye yi na anka oda no si ye contract ya ben contract ye ni jinepa na so e kan oden ya na wano apopofe echempompo eno no Owura Kabila si airtime panti se endi Amanyoko na nyai sa ebe ha adwen pa die nti oka sampone se osi nanse a wo mu kokoto aba wo mu pa wo mu momba ginam toto nnuama no eno de wo mu dimbone na so sanka bia afimpinu ne aduonu nan enfanto na nka bra so ne ye to aba ena atentene na aba anase nyane no aba kabonso mafrase ebo obodin osi anu de nyenti no wo mu hwe entotom no me se de be ya din ene pelepele yo ebekoso e wo man konkron Ghana mu Owura Kabila de toso ekirikiri mu sei through the NDC Amanyoko no nyina say once Electoral Commission be organize mo congress ma mo a ekoyi a mo ankasa mo agi atum so mo bo mo modern ye nyai se da biara da ye de isi ye de eni asi wo mo so wo mo adapa awia anajo abato esunsun sanso no de omanfo pe se o ka se o dane no a edene pa se se o be ka de omanfo etoye na nemre mu so abaifo adaroma o ka se o dane de omanfo no pe a ayeden a wadapa wanhwe ye ebedadi daring the National Democratic Congress with me of Asidun Kedia so then ano say ya to aba wie 2020 mo call court
mo antimi ankodi adanse pa because na dance ni bi ni ho but ene ya ye kasa yi no mo gidie ne se aba no intention bi ko mu ya home so kakra mo figures amu for the election 2020 no mo mfa metu dwa ne ehunu se ene electoral commission for anu de sama mo de tu dwa no ebo abra ye ntimi nsesa bibia de but ne enyim ndi se mo pese ye nyam mu gidie se ne mo koye wo court no sabi enye nada ene nkontompo ena mudi gu Ghana for ye nimu a ya anhwe yi a yakoto aba madi ntwo na makogo kwadu se ntwo na madi no ye wia mu tia aminti eni se ye masa akasa no eda so koso ewe yabato ene your mind chichirisi abato it is not just about win or lose, it's about making an impact. We ayowura James Kwabena Bomfe dodo na asan mra ne fe ne General Kabila se on fa General no nka wa no wa Kabila na wona wo sin no oye acting General Secretary o hweche se atwatwafo panyini ma Convention People's Party CPP amanyoko no Jenkwa yanim ewo enumre no nsia Ahenkan Kasiebo no emu Chirawadwe 0594 841044 841044 YouTube and Facebook so ya dem fili gadochi udru hon mo na wade wadwe nche na guo ya kenkan ni say we ede amount Penia wono eneda ekua ya to di Smart Move Club ano e wachem dan ne mpatam ha say ya owura Emmanuel Krante wode atu dwa ya wo ba mani echem se enede ye ka say ya wonom akọ achem down police command na kwa moko ye no wonom akọ ba bia se achem odan kwanta post station checkpoint dia wo so me honom no checkpoint honom a wa mo barrier no na anyina yie enu nti wo makoye barrier kama de nadia papa bia sisi efe yie papa e dia ma wo mo se wo mo hwe na wo mo nje ban to ban titru kura ne bronya bre wo mu Wamunshe na bambo nsem enyira naso abrane na owura Emmanuel Krante etwane nsem so wo ba mani echem se association ya be be Smart Move Club no eyeku a eboa de nsachiraye abre ankrankra ena afenso no empatamu titu ni achem da ene ne empatamu wotwane nsem so wo ba mani echem se dia ka wo mkuo mana kuma ya wo mko achem da so me hono mo post checkpoint na hono de ka wo makoma titu ni se e wose wo mo hye na bambosem ekọ nanim toten e hono ka asefa ho pa ene ahye di atrantwie e wo hono mo e honso ba bi o yeso nyankopon wo bona mpesie na okwaku bronsam so te wo no ototo ne mamane toto ne mamane odi kwatwi ni makom enu nti ekwanya nipa fa so sa na bonfo nso betimi afa so bi enu nti ena omode sa barrier no ekwa hɔ no mama ye bi dada nanso na asɛe wo makwa akoye ni ye kama sane be ya aposifo no benya homeka agina hɔ na wo mahwɛ ma awudifo nyina da ya tom so wura ato ache wo mo ewo sa checkpoint wo no ne sai so beboa e ma bambonsam afare ntoma papa efra wo to ne nsam so no wo ba mane echem se association no eni mpanifo bi na kaba chiri mu a sa adwuma so no wo mo ekokodi ye wo to ne nsam so bia mu a na wo ba mane echem se ye aposifo no so wo mo boa mo papa eni anka ba bi ni na nka asemi koye mo bari ama ko be twa afecho ye nye ye be ye aban be ye nanso we do ma nya ne samu bi o ma punu mu to ho e ma sa adwumadie no akoso nti asedan so ekoma wo mo ye ntie owura Emmanuel Krante eyeku a yate a yede eboaboa ye ho ye se ye moa no nso ebetra eku maso na akọ kru no ene oman na yetimu no nyina enche pii no ye sa dwumadie yi ede beboa service no se ne be ye beboa ma service no dwumadie nso etumi akọnkan na emretie mu ne hu se sinto bi abeba ba ho ti emampanyifo fa adwen se ne na se ye ba na ye san be siesie na se ne a ye pese esum kru no ene oman no etumi asom se ne se fata ye tumpanyifo nso anim ema omoma kwan se yebetumi akoyi abesiesi na ebeye fe se wa woda service ni nyina no e wo mensin mu ha na wotina mu ma opanyina ankasa no yede dwumadie no ebe hya won nsa se yewie nti yedane mamo se ne mo betumi dia ye bia amana ye yie no motumi dia ye na Smart Move Club ena enede yi ye represent sa beria yi ede amada Ghana Police Service specifically at Modern Division se dwumadie bi on betumi dia di na aye yie no omomfa enni nipa wutini nkai ana ya pani a wono ana da Smart Move Club ano eye club a apiemu
wa chem dane ne mpatam ntia ne bra Facebook we owura Emmanuel Krantin Latte ena yetene kanti bra Facebook na be hwe baria no we dia foforo kra ntimu amokọ eyi enkwanta abnase dwa ha eyi ofuase ayire bi constituency wori ya fasa kwanso me kwan so no ene mu nkọhwe mu checkpoint na ya fe ku ya de pa ya mpre wo mo na ozire enti anu akire no eye commander ya wono so eda aposifuo ano ewo Brim Central Municipal Assembly mu eye Reverend Dr. Andani Ameyaw wono so se ye ku muyade papa se enei makeka monsase na bambo se mu hia mu anti maba na bari afefefe ya etia pose mabe ye dia maposifuo woda o ma se ye papa wo wie no wo se ye kwa bronya mu o ye kodi bronya enti ani wo fa kwanya nso Ahenkan yo wo bom ofasa akwanya nso bom aka kire obibia se wo bia nhwe na wo mo ne ho ban ye bronya bra ye kwamwen ene kwofo so de papa honhom ene nipa a wo mo so sebe wo mo ya wudifo nyina asore ya se wo ya list se wa mo ani ana ho kawe wobi ade 7 better no 25 ewo empatam ha enu nti wo bo obi akwakoso obi anhwe no mo ne ho ban na afere wo wie wo tesim ese driver for barrier kamaka wase abeya mamu hwi over speedy adoso dodo enu nti wobi anto ne bu ase bronya brem nyenka se me kwaba ntam kofahyo mabefa nkofo bi gu machi pant me kwaba oso wo bia fa sebe adwen ento na eka na wo mu twie no wo mo emfa experience no mo so mo wo buas me de me twi ka na che wo sinti ka na wo matwi ache no wo mo fa experience no nto ho na wo mu ntwi no na kwan so ne sai obeboa emanioma akonkan ena afen so enhyehyɛ ya hodra posifo de agu akwan so se Ahenkanfo eniso no wo mu hwɛ no wo mu ni so na ne sai so moa mabro nyan yendi no ahogonso Elias that PC Eliama the Smart Move Club sanse sa hiade we a mo be akire se ampa mo hare enisu ade hu mempai boni se de mo hwere wo hu bia no nyame ema ne nyamo homo na omma bebi a mo de minan besi no enye mo chefa se de twe kan emfa ma ekuo no mo abusu asante nyina esie ni kaja eni asida mmefa kwan we nso na maka efa bambo ho titiro ekobro nyambre eya desrede eduru sabre ya yenua no ma Ahenkanfo etu Amerika ntentem bia eduru bia odwene ho onsiase ebasa edika kwansia edemdie eni wuo ene ade mesre ne se yen adwuma die ye bambo ebonipa nkwa ho ban nti de mesre yenua no ma Ahenkanfo yenhwe yi yeni Ahenkan mraso na ade ba ko ma hu ni se Ghana yempem raso di enso yenyina na yesi ekwa asore nanso ya ye sore a ne ye de hihie ho jase Ghana de enyamsomman ye yo man kronkron debi me fasa akwan so edito odanman Ghana man nyina anim you Adam nipa wotene kan ono ena ye commander wotua aposifo ano wo Brim Central Municipal Assembly ase posifo nyina bossu kena papai utie ne kasa kra no otim se papai ahobrasefo ya wo suro nyame enti wotufu nyame mu a tie Reverend Dr. Andani Ameyaw you so oye Reverend so ampa wow police commando Reverend yes oh wow tina uti nyame wo mu no oh CS software yeah CS software oh wow yes wow wow come up wow hey you're running come up can sembebre yes on me kra man me bo Reverend ba man hwe ba me tie asem no o kan no na twa adwen si so papa obeye nyame nipa o de be won man kasa se oyale a utin kasa hu uhinzo no ho ato na utin kasa hu o tumi ze no ato ne pa na wasan so afa Yesu adamfo ena wasan so agya tum so be bo nipa nkwa ho ban
Commander Yamishra. TC from Reverend now Commander. Nina Commander Rev. Yes. 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 Now a smart move for no so I the past. Smart move club. Barry no my nesu. A man phone share Facebook live. Mo amo call a treso a beka opa. A why mo bo a ayabuafo zevo a treso camp. Ene sa mi ani ni na abenase Kofi ajiri krom we jaha akon ye boa krom esem wanchi swabe muchiem sa mi na ofansa yire bi banka amantia kro papa bi teze sa mi ani na oye de obehu sa bare yes ebe boama yes standard pa yes ko de na wono ne usapa ne usapa ti o ma smart move on. Yes. Oh, okay. Smart move club. Chemoda. Wow. Na emebru mana wa papa omanyi kakra. Emebru nso papa omanyi kakra. Oh, se emebru nim. Na sani ekuo de wo te a na wate o ma ombete wase na ma bi wo mo ho. Emebru de ememu ye de keke. Emebru de ti wa wani tua. Yo. It's a trauma. Well, do some more. Papa, we say, Commander Nino. Commander Nino. Me did so or so the new things ba. Yes, obey Jadim pa and son of Yabako Commander ho. The Commander Rev, any dim, Oti and Kan Yana, why we Yababa, yes, Esmasi. What did can credit biaba? Yabako. Utim se papa no ti no ni mo unimpo so but o ne kasa no say di papa ne kasa yi enti ewiase wa ho ti ne so kasa to kasa mu nchene na nipa no ani mu kra no a wo tie wo kasa no obe se akwe no o ka Yesu asuafo no bia na cause I know what's it. And asem bia su no ma ye de sekan ni tu na ka anu ya na ye de ka anu ya ye ko abusia efutu akwa ma se de achimda commander a osanso ye sofu pani etufu no na obinfo bi nso aba betufu a chereche nyoma ba akumienu bi a se wo ye obronya brem oba na bema ebeboa opa na ansa na mekom no bimpoma plaza hotel bi plaza hotel semenka ncho say so de oho afrechichi ni benche abodan ene ne mpotem ebi adwumasom bi bekoso ayie abedinto ayefro ana bibibia de adofo ne oho beba krum no sabi mpenfo ka se mi so oho na wi akọ ne niabo nanso sade ne e wo se twam enu nti obi won ma so de oho ba krum a no akọ baby basa no de ama no oya so we de ade tinya wo ko yenye nipa san nipa de eya uhye nipa fa sho tim se daati bi ana ochina bi onso ba ko hia ne mo a ti ya no ahwe ne ye so ya no ahwe ne ye eno bi ka sasem ne bi kire me nanso na maye ayode bi ama ne dada ya no ahwe sasem ne ye eya sem ne krepa na eche sampa wadwene mu do timi pa cho ya ye ne san ohu nipa wa ne ye sen se wo be peska dimpa eye sen ahonya ti ya ode owo boda ne potema enye pepe eya fan ko bi plaza hotel sanse hode ne ko pe wawie se de wo ma ye adwuma ne be kasa ebe som no ede okotenam home appliances wom ejade batabata ho any conference room a mu ye ko bi na mpo be bia meeting na mu ni problem bi plaza hotel bi bia bi wo ho ya nti se be bia nipa ti ankasa pepe na so de car ne nam bicycle moto ana fidie bia obenya babia park yesi enyina mahoden ejan na so abribia bambon sem so de 24/7 achimodan MTTD police station no o track akra bi unsabenkum ena obem bi plaza hotel ubetumi akipo mo number no abribia ne bribia utumi ne wo mo din sa wo so 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118-500 0243-118-500 now ni B Plaza Hotel MP4 Edinsa also Ahenkan 93.3 FM Marketing Department
wɔn sɛ menka nkyɛ obi biara ɔtɔn adeɛ obi biara nyame ato ne nsɛm ama na bie shop obi biara ɔyɛ adeɛ bi ɔpɛ sɛ nipa te ne nka na nipa ne din sa wɔ so no te sɛ de bi plaza fo yi ɔpɛ sɛ ɔbɔ nneɛma wo dawuro obi biara yira na ɔpɛ sɛ ɔka wasɛm wɔ radio so biribi na ɔpɛ sɛ ɔde tom frɛm mmɔ manfo mpempem te birikuma mu a the right place ɛyɛ Ahenkan 93.3 FM midi kan wodi kan Ahenkan wodi kan 93.3 FM the best in the east na yaboa wo enu ano no ona wase no free marketing manager o wadaje wa botre te sese bi oba tenya bro nya brimo obeche emu do no ato no bo no oche kakran se bi obia benya bi free no 0244 290 093 0244 290 093 Oche Mind Development Association ayeko bi obia tumi bam uye road contractor utumi bam okonfo tumi bam malam osofo amanyoni nsemtwereni teacher nurse ni obia tumi ba sai kowe mu u be ma 10 Ghana cedis eno registration utua wi a busumi bia na wan se de auto title no na watua 10 Ghana cedis 10 Ghana cedis na wo mu da ye mpuntu e wodane ne mpotem me pa cho Brian Kevembe registration anase bibia ne nesa wo ntiase openkyire mu a for 0594 467 029 0594 467 029 na oni Oche Mind Development Association empeni funding sawoso Jubilee Hospital send hu dodo wa bra na wo mo ensho bro nyi ekwakodie emfa yade enko na yade de udidi bro nya emwa ti Jubilee Hospital say yade no sane asitie bia a doctor for begina so 24/7 apre wo nkwa e de ama ena afe nso no obuo no aseme yade no mpeso obi abehu mi ntwo me pe me privacy one more private room so hono a wo bejojo ho adam obi ahunu de ekoso doctor for be hwe kama lab ho nti wo check umoja sane obuo no a wonim ni group owo ye ubusa za blood group be no wo mu a ase see see blood group C obu says na say no de wadu akire wonim to obubo bia keke enu nti be emprempra wo ka say ya wonim ba bi kura wo gina umoja no group kura wo join yakọ ne ko check e wo lab ho pharmacy wo nura bom ma say denti yade no ya twro ho adura na ya yidi amanya fe na akọ nante ya funu so ofa enkwane namba bia na ya nkonko tiatia ho ko popo ya ni ebi kura wo nyem kura wo da pem so wo be ko hospital bi ne ye kire ne ye tiatia na ye fu yi tuatua ye nsa no se ya na je so wo hu pemfo ti wo be tiatia da bi mesro wo ye royal anti ko ayi Jubilee Hospital ni entry to say ohe baba ai odehia papa bi na wanwawie no so no akura no na didiem ne nantiem ne mudurom sani asitie bia o mehwe ne kama makura na nyim from adumu akwa adumu theater nti bibini ase yenye operation surgery on beye ede ama counseling unit wo honom nti ya na wakọ Jubilee Hospital na ya show eno no kasa ene kyerɛkyerɛ mako bi na wo yade no hwerem ekɔ eye clinic wo wani ne kura ni padua nti wani kɔ off sisi a wo ba bre party so mesro eye clinic nti wani na epuru nsuo no ayi mpe no asabe na wakɔ ho na ya show kama diabetes and hypertension clinic wo ho nti moja broso fo nyina nkɔ fiada na pa bi obkyerɛkyerɛ didi say for wadro say eno beboa kanti wo ho nti aduane a eye papa te apo a wudi abenya moja wudi abenya pomde papa bi en wo mo serve e wo ho etikadesha ne so sa insurance so eye adwuma wo Jubilee Hospital Mr. Frey ansa na be from amemo machira kwa location no achem oda aboabo kwantempo ne so amantransam so ne so a enanumre se wo kwese ubonse Jubilee ntroye no aso gini and white na che se Jubilee wadru ho ko na kwaji ayarehwe papa Frazel 244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na anyone twetwe nkomo nyame ya domo a
24th December memenda ye be ya Ahenkan FM Christmas football competition or bado e wa chema boabo sakasaka park ubetimi so friend Sakora park wa dia friend Sakora you ankasa bedru so behu ayimpo a green grass na chese nyame Sakora park ni yedi kwweso wo ho Sakora park na ubobo na wini atumi say you akwaro ni bobo nya pitch so nya fine Sakora de no wutumi bona boni na atumi fa cap ya ne hu say you akwai wudi nisi Barcelona obetumi abo Argentina fo betumi aba beto na aye teams ayani omo ekobo no eni aboabo Wonders FC Batabi FC and young members of Barcelona YMB4 ka ho Batuka Stars eno wachema boabo wo mu nyina ka ho binti teams amabobodin no mo ena nyame adoma memenda wo mo pre esi akan no na aye kamanti wo ba bia wo bia chichiri benche bra na ye di bronya no in a tactical way na bibia nya kama ba bia brani obehunu wo kwofo ai kasa radio su nyina obehu wo mo ewo ho nyame adoma memende ye be ya aboabo sakasaka park ye hwe anim o pese ye bowdin bow nyoma ho dawro wo dwumadie no so afre 0244 290093 0244290093 na famienu achi 24th ni wi Monday 26th December Boxing Day be boxing your mapa ache eyanka ene ayisianom orphans enunti ya uyo orphana na wa list odi akan wa ihu se nyame adom a juade ye ebe Ahenkan FM nioma na de chene druho ya jankanom ya mamo enna kwa empty stomach da bia bi nsi bronya bremu Ahenkan FM be so to say bem wa filia mwani ajepa enu ntu pesa unya we mu nsu nhira na oba support sponsor Fred 0244 290093 0244290093 ana 0554 272 393 0554 272 afi ye toa enzam no so no asugusu ya wuti anwume no sia kan kase ewo wa tiwasum me kwa no musei chartered accountant Owura Kingsley Ahenkan Hayford etu Ghana foni nafo titu ni awalefo ne sei bronya akatu na broni awurema ayode achede odo bibia bedadi no ekono nko otu omanfo ni nafo sei enko bia hyeda ntena se nyantotoye sikasem ntotoye a odi wura bronya bremu esianse wanya san ntotoye na ahwe nwie na odi udokno kwa we nam so amositi tu ane awalefo no ekono nko sanka mo ya ntotoye wo bronya bremu sikasem de bewura bronya bremu a enka mo ni mabusua ne ntena se kasa na munna montoto adwen na monye ntotoya kama na moye ne sanke beboa pa Owura Ahenkan Hayford ese mokoye ne sanpe muni abushani na atena sintuni maguo no mbetumi aye de monya na maka ne pempen wosi ne pempen na maka ache abushia no de mbetumi na maka anya sa empenfo ka se mi se ni gemro so ejiji nipa ko mi hu yanka afuani ade bronya ba bravo wanya ka ba ku biaba anamoto anabicycle wa be boju sunti utrima yo doko unwie no na kekansem ditowe giyewe na se wanya ntotoya ansa na wo ba bonten a saa de no betumi asintu na abusuan tenase enye ntotoya ansa na wo ba bonten aba bedi bronya na saa de a ebeboa pa. There are 3 incomes that will be running now. Your December salary might have been paid, and then there is also the bonus. And then if you expect some gifts, and you can forecast and you believe that it will come in, then you know exact income that you have. Then on the back of that, you begin to look at areas that you want to cut, areas that will not go. Again, one area they did not mention is gift. Because gift is key. You need a family IMF engagement. Bring them on board, discuss the plans, the income. That is, a lot of men begin to run away from the beginning of the year. They are not open. I don't foresee them being open the end. But it is good to open up. But it's also important at this point you open up to the things you can do and the things you cannot do. Then also your wife will have to make some inputs into the whole conversation. And so once you're able to do that, you realize that it makes things easier going forward. Eni amuti ye Owura bi o ye chartered accountant
owura Kingsley Ajenku Hayford ono na futo kakra ema awalefo ne omanfo ni na fa bronya eba so yi ho eno no. Chief Executive Officer Dema Royal Kingdom Academy School ye no ewo Achem Abuabo Peace Town. Penny Kwanchafo Owura David Jade Ata wode atu dwaya wo kyerem se ehumesua papa de yade bi do makoma so panti owufo bi ade oba aba eye school ni mu o mekyere Royal Kingdom Academy School no enye hwanimu se oba no obenya tete papa free school no enchen Owura Ata etwa ne samso no oba mane kyerem se school no yade se omo de recruitment akade asefata na kyerade no nti akora no wo sua de no enya sa Suano akwa no Suana Ama is going to school. Kofi is coming. My name is Efiam Pofwa. I am 3 years old. The title of my poem is Adaino. Debbie. Nya brofone kani adisuano nkwa. Nebom tromo nyoma betumi aboa mo ma setena ne dachi wo munyi a wo mani swade hunu abamuo. Ti sani yoma nyom de keka ho ekire nkwada no ade wato ne sanso no wɔkyerɛ sɛ ɛya kano akwada yedi a enjina kyerɛkyerɛfo so nko a ɛna enjina sukuufo so ɛya wɔn a ɔmate sukuu ne so nko a awofo no so wɔ mu kyɛfa wɔn so wɔ asade sɛ woyɛ wɔm tiwotu ayɛ awofo no so fo sɛ wɔsrɛ wɔn a uchefe wombia sa oba no dache obekɔ nanim na mpatamu otie ya so ni mu agina tumu oni aboni dimpa no wonso wo mu chefa wonso ewo se wo hwe na wo ye wasade sanse nyankopon se akwada bi ode na che wo no nipa da sani ye de no eche wo no ubebu ho akonta. Royal Kingdom Academy Juma Yedi, a so Bronican set team, and it's a learning for life, not for school. When the Breno Akolako school, yes, the exams, Bebano, Obaba Modern Pan, 100 report, 100, 90, 100. They are buying a Akolania, dear Pa. Nemom Royal and no any Yambuta is just part of it, it's the smallest part of it. And then the Yambuta is Sapa. They are a sunny here in Pan say, Yababuan Kole, no machine, they are more Mudachi. Nemom any school now, and unti Yambuta, Yashas and Kolano, Yoma, Yasha, Moon, Sababu on that thing, but I know so, Diasona so, Nanian so as director, Tijina say, Mebuana and Kole up to me and Yasa, but I need a machine. And Utina is in a niche no selling crime. Next round, Jumano director want to me into our four more cotton from Pie and Dimity. Yo, abusi abra Facebook bashwa ni swadi ani achiani asa. Any a cadet to phone na wo na just learning for again we team no eye no kura papa. Ai di nipa wuti ninkan eye pani a wono na oye kofarba ya wode Royal Kingdom Academy School abepiemu ewachem aboabo Peace Town ya wotete enkwada ewo adesua mu Owura David Jade Ata na ene wamu aya graduation ceremony anya samketwa ena carols ayi nso day nso ne anya samketwa ti bra Facebook be hye ene asa wamu die ena cadetfo ene branca sa de wani filigado chi bra Facebook na be hye nkwada na awofo ni bi yi wo mudom ya tutuska egu nkwada ne bi so anya samketwa kora efe ye na dwumadie no koso ewo achem asene Deba grounds eho ena dwumadie no koso na asempa na da so papa na kyerɛkyerɛm dada learning for life not for school. Chesenye se ye se school na ne yakɔ A for apple, B for ball, C for cat, Z for zip. Nyanu o enye no na emo makra na nkasa se ne daakye no ebesini ye enu nti no mu sua de tete wo msa no na enkwada no amonso ene ebi graduate ya ebi bekɔ class 2 ebi be fi KG chocho aba omanim ebi nso be chese graduation de na chese ebi be free baabi akɔ baabi ebi free baabi akɔ baabi ebi nso ebekɔ omanim pa enkura ne bi ene Ahenkan Kasiebo ni abena pokua etwetwe nkomo na yentie wo mu.
Many are chicken can say Medana so what's me a boy school? Yes. We catch a director saying a mission. Many are Phobia than a Baba Royal Kingdom Academy. So, Bobinian to say a pan and I did soon for I want a Dutch. Pursuing him, pursuing yes. Someone from Royal Kingdom Academy School. So, Muna and Royal Kingdom Academy. Patching like a senior mission and one school go to pay. You metin kwala manwa ti say ya na eya me de papa ni awutie ye eya suku fo nkwala ekọ suku ewo Royal Kingdom Academy School ye no ewo Achema Boabo Peace Town when omo graduation ase ye course so ewo asene the backgrounds wo no e na otese nkrai kaka emunsem no na ebi won man kwada ni bi won mu a ade ba kwa ma hi won kwala aba ho ubu sanse to san ya o say I'm fine. Ubu sanse etisen no obeti ase wotwi mu bo be reply bro. I'm fine. Ya de bro na she unse we ma no wese obi otitwi ni sa o cha ne bro ye easy o cha na de kura ye easy omo titwi si omo no atisia na oni age ya me tene sa be bon se mani akako ohim o yezi am baby mani akodu atifo mra me mo me o wi akwakodu na se eye yes o titwi na oh Utu krom kasa no a ema wadwene mu bie pa na teacher ni no kura se o chade kakra no de twi nu efa bomu a akra no ete ade no wo kana set ye sin brofo utie nkra twi o mu kaya enche so mu nti brofo wo mu te brofo pa international school preparatory school mu te brofo nanso no wo maka ni twi ni so pepe na bu sa kura se how are you? I say I'm fine. I'm not hungry. What it tree and no broth. Hey, Ghana, yes, boy. I will funny be so broth. We 2 by 10. Oh, for Nagasat, the no broth and yet. No, I can't be good. Can be good. Okay, be good. Young for my 5 years, about me no about me. Go Facebook Live and to us. Kofi Bonasi or share live with Libya, Abuchimemu or say. 2025 die ye twa mu tan ne abetene koyepe honorable Kennedy e Japan e be president ama man kronkron Ghana ochia Henry owo botokrom brekum west brekum west bono region osi ochia ne pa Kofi Bona aka Kofi title Libya ena odi we fi baye ko mensa plateau si nanado e bono modern pa enu ntigane ye na ye nkamum ne mo na chiriban Hayford Frempong afia beje odi oso ye soja woman atade na hye no oye soja woman pa ena Steven Kwaku Aboagen so ade afri nwabieja amoaman o kire sei aban nyame anim ne kurani aban no bɔ no homoden pa na so se ehia aban kra chimpanifo ma dwen no sabi ayadwuma a mo akasa tumi di create bibi a enya aban sika wo mo ntwen common fund wo mo ntwen central government wo ma tumi di o ma dwen ye bibi eye mpuntuduma nioma kitinkiti wo mutumi de adwen ba esolve na nya bibia no betwa aban no se anu bi no wo mu hia nti saa reshafo ne de emra wo mo twen pa Steven Kwaku Aboagen ne de odi fra Zantemantem ebaye eno na akoma first and so say anyoma koye pantie na yentai aban na chianka mum ti say emakoku ewo Methodist asafo mu na yentai aban na chi na yedan a de ekoso na no ebekoso ama omemu ayedede abro se de yehu ni oso ochia omanfo ewo achimansemense nu na ofanse ayerebi eno no ni jaba ese ohwe live every Virginia USA abrochimemu yedasepan teacher constitution wiamuase o say Ghana for entoma JDM NDC da wamutuma nada sanzo munim di ababaye empu COVID-19 bremu hwe NPP aban bo agbomodin ti NPP aban aneko wasanka bi mu akwan say Hayford Frempong say soja woman afia so soja woman ye for Desmond wo Aegis filling station achimasene enwe majo mama wish you happy birthday. Happy birthday kese enko enfama achem abenase press before so for a friend no osofu nyame happy birthday fruba
Simon hono no mani nyina mu se Nyankopon enhira onye okese kozi se obeye kese pa enti presby sofo wo achem abnase ne ye na woda ti osofo happy birthday. Wow, ye ko ma Dora o achimase ne bangalow puma de woni apprentice na nyame nhia me chia papa nti Desmond once again good evening ye ko anwure yi